I'm very grateful. Nungai gum kisulay tabo wasama samda chuksawa patim na lepakini na yengaga vole pon privire sai de level am pavni. Why do you choose Congress? Congress choose to go ideologically khara sana bai tare ko aduga poche practical oina akoi da tawrei ba pot Meeyam sida mami sami oina moige B team maduda na party am leidana. BJP government tawrei bhanda ka thatra mo heta akoi da problems tum continue to am ta thok ba mong da India da tawri ba mong da depend the opposition party the chirak pa adu practical ground the so ko gi organization structure zane lai jaba party ne adugi politics sa objective se kitang kamdi mo ai politics ta hana dum yawe hai duni hai ya ko anybody ako member ta ai ken ta hai jauge bse Meeyam chuma kan da bombe ba electoral politics hai ko electoral politics si lai Meeyam suno yauri ne vote hada ba mi khakane vote hada ri se electoral politics yauri na tro yadi vote lep ka vote hada ba mi ani dugi ani mak to am he yaw da electoral politics ta de na tro ai na lep ki wani ba na vote lep is ngasai magi state ki lenga ki pot dai da matai de ki sungwara aba leidana som I na khabar de I na ngang na to si age tabi usya de to de tabuk to tar ga ti chahi manga mu ki dedicated in public service am tai yenge to ge na chang pani da han da chang ge khalam baza na te da sum to se pelak tro adu ge ai khoi de yam na chahi lising ani hum le ko da Meeyam su dungai na ai sa pen da bai tar pai pu na le malam che hai ra ga khanga to milan ngum de gum ba hokok chai khai de lan ngum de hai gum bi minu si thoi da ba de ge adu gum si ai gi number 1 ai gi lost prestige hai ga da sunai mo hining da gi mingon izat yawn da bu shit ta ba to si ma yengna bu khap thamai na ta si gi si turn around to bam chang aina khale aduga anobu manipuram sengmen khale koi manipur kari oirami huji kari oiri anobu kari oi pon thui hai bu si adugi pandam ni Meeyam punna tanar ga sang isa ke tadar ko ko ima ni sa ko ni se mai ka ga na ko sa ma ga pang lai ko ta won ta san I dadi masida anu ba ta mo eku se adu mo ta la ko ta aduna aina ai sa ko na politics yauru na ta hai se both loin thadari ni electoral politics aina two sides of the same coin ni sen namagi mamai ani du ne ba both thada ba mi ga bole pa mi ga ise na tra adu dei khalla ga lenga ini lenga is na pelak ta na Meeyam saw na lenga na soi re na aduna sanga I bisi da masigi lenga ki pot che khoi da Meeyam isam samna da bom tawe ba ko adu sen thum gi kai gi tawba na ai di hana dai Meeyam khangwi yaw ngani PCR re mana ko campaign am tawre sei tara 22 ko ai di sen thum da taw da vida lai pa ki issue da lai pa ki hiram da maya ai khama aduna Delhi da vote ko da tilo maman khaigala ko da vote ka de kai ko sam ton chung ngang mana da gi han Meeyam thene be ngoni da ai changai se anobo political culture masigi sen du mayum yolaga paisa ko pe ye vote le pada de gi adu tawe si chung tok da vida Meeyam gi issue da Meeyam gi lai pa ki issue da ko Meeyam lai pa ki hiram da tawra lengak to we culture ma do I do not target ai gum ka sulai te bo za to lok sara ga leise ba koina scheme pai do koina gole pen sang ai sigan Meeyam gi ithil du gi mamai chum gi wane adu gi chum ne sang ko gi wane confidence le ga mai le bi to see I khoi isan isabu izat lai han se self respect yaw se less respect yaw ga ai khoi gi self respect yaw ga ko sen tum na to da vida handak lai se 2001 da su ithil ma wang la am ne khoi gi 2004 da su la khirni adu mamai chu mangam hoge ba shoot na vote ka da dum to ke ba handa ki sidi vote ne na lobi ga noi ge mon to di manipur gi ano ba yawola ma chum na ba mamai ma chum na Meeyam sa ai khakna voice oi boi wani ai gu Meeyam duna koi lo ne mak ti vote pa ya da ba na ai na ma huchin ba gi wane ba pen da ba Meeyam gi voice oi na ma huchin la ga chat ke na la ko ge da kai ne mi mi te ai se akoi tana gi ne akoi sigi hayen ki ba yai adu finally horen meeting ga loira ga tawge expectation de mai le bi ta ma ko chida yen asuk kaina kogi ithil power mai manipur na handak sidaga amuk sen thum daga chakhade koi lekhat pa yang wani aduna adugi chummen am taw sen khale go